marongoreirie kwimathira ngumo ya uteti na njira eno. Maalim nĩeranĩire atĩ nĩekwarĩra mĩtaratara ya kũhorohia ngũĩ gĩcigo-inĩ kana icigo-inĩ iria igũmĩirwo nĩ ũhagũku wa ũgitĩri gĩtarũ-inĩ gĩkĩ. Imani yangu ni ya kuwa na msimamo wangu, tukishirikiana na wenzangu walinda usalama na washikadau mbalimbali, hayo tatizo ambayo yanasumbua katika hii sehemu tutaitatua. Msimamo wangu na ya serikali na wenzangu hapa ni kuhakikisha ya kuwa hii sehemu ya nchi yetu haitashuhudia machafuko ya watu kuuawa hapa na pale. Haitawezekana, na tunataka kusema ya kuwa mwenye atatoa matamshi ya kuchochea Wakenya kuzozana kwa sababu ya siasa, kama huyo atakabiliwa kisheria. Shukrani sana.